niwe begeranye cyane Mm. mu gahise nawe aba yagiye gushakisha ibindi. Mm. Ni ukuvuga ngo abagore nibo bafite uruhare rwinshi cyane, ariko iyo umwana amaze kuba kushuka Mm. ico gihe inshingano ziba zingana. Ariko ico Mm. mbwira abamama Mm. muramenye ntimukavugire abana, nkeka wabonye ko ise ari gito, ariko nimba ise atari gito Mm. nimureke se akosora abana, muceceke. Ejo umwana ntazavuga ngo papa mama aramvugira. Mm. Ariko hariho n'abagabo bene abo, Mhm. hariho abagabo bene abo nabo bavugira abana nyina yagira ngo arabakorije, n'abagabo nabo bakabavugira umwana akumva ko yamwagarirwa, ndetse iyo yagariwe urya wundi azamwita umwanzi Mhm. kandi atamwanga. Mm. wa wundi wamwagariye akariwe ngo ubaye mwirawe inshuti. Oya, Mm. ni mukompletane buri muntu ngo arakora umuzungu baza agakorana ngo aramwegera ate se utuye harahamubwira, bamara aramubwira ngo genda uve hariya. Ngo yari afite abana 6. Abo bana bawe ko ari 6 bose bazapfa, nibataraswa na polisi bazaba ababo kwibarabara, uzamwita ndi bande hari ba homeless, Yeah, homeless. bazaba homeless bose hatabuze n'umwe. None va muri iriya quartier ugenda uje gutura muri quartier guhenze, nushaka uzozukorera ntuze gusa, uzaza ukorera. Muraho neza, ndabasuhuje. Ni ku Isamaza B nk'uko bisanzwe, nk'uko tumaze kubimenyera. Tubyutse neza, tumeze neza, mwebwe mumeze mute? Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi murabona ko ntari njyenyine, ndi kumwe n'umutumirwa, kandi nabasezeranyije ko kuri topike zanjye ibyo tugenda tuvugaho zagenda mbazanira abantu benshi batandukanye kugira ngo tugire icyo twungurana twese, kuko njye nshobora kubivuga uko mbyumva, ariko hari abantu benshi bafite inararibonye bazagenda batuganiriza kugira ngo tugire icyo twunguka twese. Maje gushimira abantu dukomeje kubana, bakoze subscribe, komantere zanyu nziza turimo turazibona, murakoze cyane. Mukomeje kutwereka ko turi kumwe kandi n'inyigisho mukomeje kuzumva, ndabasabira umugisha w'Imana. Hanyuma rero dukomeje, ndi kumwe n'umutumirwa wacu. Hari abahanga bavuze ngo umuntu ukuze cyane cyane umusaje ngo iyo apfuye ni nkaho haba hapfuye inzu y'ibitabo, haba hahiye inzu y'ibitabo, library cyangwa bibliothèque mu gifaransa. Rero uyu munsi nabazaniye bibliothèque, kandi bibliothèque irimo ibintu byinshi. Umusaza aratuganiriza, dusobanura ibintu byinshi bitandukanye. Ntujye kure, tubane kugira ngo tugire icyo twunguka. Murakoze cyane. Muraho neza muze? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro. Mumeze neza? Twabyutse neza. Imana ishimwe. Aha ni ku Isamaza B. Iryo zina muri kera nzababwira aho ryavuye. Iryo zina rifite ahantu ryavuye kandi ni ryiza. Rero tugiye kuganira, reka mubanze mutwibwire, hari abantu batakuzi, reka mutwibwire. Izina ryanjye nitwa Gasosi Donatien cyangwa Donasiano. Ndi umusaza murambona, ubwoko bwanjye ndi umuhondogo w'umunyamurenge. Murakoze cyane. Ibiganiro rero byo ku Isamaza B bishingiye ku burere bw'abana. Ingingo yacu nyamukuru iravuga ngo umugisha mu kwatura neza ku mwana. Umwana wacu rero ni uguhera cya gihe wa mwana muto cyangwa utaranavuka, nibwo dutangira kumwaturaho amagambo meza. Rero ikibazo cyanjye cya mbere kiragira ngo ni ryari umubyeyi atangira kwatura amagambo meza ku mwana? Noneho icyo kibazo mbajije ngo ni ryari, ni igihe cyose, kuko umwana
na se n'umubyeyi we. Mm. Umwana burya ni nk'urugingo, rero ni urugingo rw'umubyeyi, ntawe uza wiyanga. Mm. Kwatura rero kuza guhera mu kumwita n'izina. Wow. Umwana uzi umutekerereza neza, bigatuma umwita izina ryiza. Uyu mwana wanje w'umukobwa ni Samaza. Ni Samaza baza batambuka bagakerererwa, bahaye bamureba. Urumva uri umuntu wamwifuriza ngo azobe mwiza Samaza abantu. Mm. Kera uko ni ukumwaturiraho neza. Umwana wanje ni Musabwa. Ubaho umwaturiraho kuba azaba umutunzi n'umukire, abantu bakamugana kandi nawe akabaha. Umwana wanje ni Rwumbuguza. Rwumbuguza ni umuntu abantu bamubona bakishima, kumvugurwa no kwishima. Yego. Nibamubona bace mu maso, bace mu mitima, kubera yuko azaba ari umuntu bazaniye ibyishimo. Ayo mazina yose arerekana ukuntu umuntu atangirira gukunda umwana wiwe, ukatangira kumwaturiraho ibyiza. Urumva uhereye ico gihe bihera yewe no mu kumushekerera no gusimbiza no gusomagura. Urwo ni urukundo. Ibyo byose uba umwifuriza ibyiza. Uko mwifuriza neza rero kuza gukomeza, amaze no kumenya ubwenge, yashitsa n'umurimo ukamushimira, kandi yaba umwana ugutunganiye ukanamugabira, yaba amaze kuba mukuru, kugeza n'igihe uja gupfa ugasiga umuraze byiza. Donc ntibigira igihe, uramwifuriza kuzogeza igihe uzonasaza ugasiga umusigiye iragi ryiza. Yego. Hari ikindi kijyanye n'ico? Murakoze cyane mubidusobanuriye neza. Ikindi kijyanye n'ico ngico, ese ijambo ry'umubyeyi, kwatura neza ku mubyeyi yatuye ku mwana we, rigira impact? Rigira impact cyane. Imana mu ijuru, umubyeyi ku isi, kubera imigisha yose Imana itanga izicisha mu babyeyi, ni nayo mpamvu imvugo ye igira impact, nk'uko uvuze ni impact. Ingaruka nziza. Mwibuke igihe cya Aburahamu. Aburahamu yari afite umwana wiwe witwa Ishimayeli, akagira n'uwundi witwa Isaac. Imana yaramubwiye ngo niyirukane Ishimayeli, ngo amwirukanane na nyina. Baragenda, iyo bagashikaga muri deseri, agakunga k'amazi karashira, nyina aramuvaho, aravuga ngo ntabona nk'umwana apfa. Imana iza kumugarukira, iramubwira ngo genda, ariko nawe nguhaye umugisha, iyo uzaje hose uzagira umugisha. Kandi kuva ico gihe yarororotse kurusha Isake. Ariko ibyo byose byavuye muri inde? Yabicishije muri inde? Yabicishije muri Aburahamu. Yarororotse, nibo bariya Abarabu, yabahaye ubutunzi, nibo batunzi ba mbere kuri iyi si ya rurema, nibo bagira ibitoro, baguwe neza. Ni ukuvuga ngo ijambo umubyeyi yatuye muzariyubahe. Nico gituma kera abazaga basaza bagasiga bavuze, abari bazi akamaro k'ijambo ry'umubyeyi, bazaga babyubahiriza. Ndapfuye ariko muzogire gutya, mugire gutya, mugire gutya. Niko bazaga babigenza, kandi abo bantu bazaga bahura n'imigisha. Naho wa wundi wasuzuguye ngo wacana naye ngo wapfuye yarapfuye, uwo nguwo akenshi bakunze guhura n'ingorane. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'umubyeyi ni iryo kubahwa. Yego. Murakoze cyane. Hanyuma ikiganiro cyacu
kiba gishingiye cyane ku burere bw'umwana mutoya bw'ibanze. Tuzazamuka tugere no ku burere rero nta gihe umwana adatozwa kugeza wa mugani ngo ashaje uba ukiri bumwaturaho amagambo meza, ariko noneho uburere bw'ibanze, amagambo ya mbere umubyeyi agomba kubwira umwana ni ayahe? amagambo ya mbere ugomba kubanza ukamwereka urukundo. Amina. Iyo weretse umwana urukundo, ibyo uza umubwira azabifata en consideration, azabifata, azabikora kubera yuko yabibwiwe n'umukunzi. Yego. Ariko iyo waraza umwana n'ibyo uba usigara uvuga ntazabyitaho, kubera umuntu wese yava akaja akunda umukunda. Yego. Yewe uzonareba habe n'inyamaswa, nubwo ari inyamaswa y'inkazi, inyamaswa y'inkazi ushobora kuyereka urukundo yamara ikagutora yakugeraho ntikugirire nabi kubera yuko izi yuko uyikunda. Noneho rero tekerezaga umuntu ugiye gukunda umwana, wamara gukunda umwana ukabona kumutoza. Iyo umutojeje agatozwa n'uwo akunda, uzi ko amukunda, abifata vuba kandi akabishira mu ngiro. Rero kumutoza kukaba ukuhe? Kumutoza ni mu ngiro, n'ibyo ukora pratique. Ukwiye gukora ibintu umwana azigana, ariko iyo ukora ibintu umwana akazabyigana byari bibi, yamara gukura ntazoba agihindutse, kubera yuko burya baza baca umugani ngo igiti kigororwa kikiri gito cyangwa kikiri kibisi, iyo urinze kikuma uzugira ngo kigorore kikavunika. Rero icya mbere ugomba kwereka umwana urukundo, icyo navuze. Icya kabiri ukwiye kumwereka guhera mu bikorwa ibyo ukora byiza kugira ngo azabyigane. Icya kabiri ukwiye kumubwira, ukwiye kumubwira inama, ibibi ukabimubuza, ibyiza ukabimwemerera, agakora azi ngo ibi ngibi nimbikora data cyangwa mama barishima, naho ibi nimbikora cyangwa data cyangwa mama ndetse baramerera nabi. Nayo mpamvu rero uza namureba n'igitsure akamenya ngo iki ngiye gukora si cyiza, iriya ndoro mama ndebye kuriya mbwiye yuko ibyo mbaye kora atari byiza. Nuko nguko niko uburezi butangira, nuko buza butangira. Mbese kora ndebe iruta vuga numve, byose birajana, iruta ariko birajana. Urakora akabona, nyamara akazabyigana, ugasubira ukavuga, ukamusobanurira impamvu, ikizira ukakimubwira, n'icyemewe n'abandi bantu ukakimubwira. Bikajanira hamwe n'ikibazo kibaza ngo ni uwuhe muco mwiza umubyeyi yatoza umwana w'ibanze? Umbwiye ngo ni uwuhe, ni nkaho tugira mwinshi. Oye, tugira umuco kinyamurenge, kandi uwo muco kinyamurenge ni mwiza kuko niwo muco wacu. Umuco wacu ni mwiza kabisa, ntiwombaza ngo ese ni uwuhe. Kandi umuco ni vaste, ni munini, ni complexe. Sinukubwira ngo umuco ngo kugira gutya, nakubwiye ngo umuco bawurebera mu myifato, umuco bawurebera mu byo dukora act, umuco bawurebera mu byo tuvuga, umuco bawurebera mu buryo bwacu bwo gusenga. Iyo waba usenga nabingi cyangwa se ryangombe, umwana nawe nibyo azareba, nibyo azakurikira. Iyo uri umucuraguzi ukazucuraguza ucuragura mwajanye, nubona we niba azakurikira. Azaheraho. Nimba uje guterekera mu kajana n'umwana, iyo umwana azasenga ibyo nawe, ariko nimba uza upfuka ugasoma ishapure, umwana azasoma ishapure. Nimba uza gusenga ukabyuka mu gitondo nibature, umwana nawe azibatura. Ni ukuvuga ngo umuco ni ibintu byose bituma tubaho relation. Ni ukuvuga ngo ni uburyo dusabana n'abandi bantu, ni n'uburyo dusabana n'Imana, ni n'uburyo dusabana n'ibituzengurutse, ariyo environnement. Donc uko kose byose umwana akureberaho.
Yego murakoze cyane. Hanyuma ikindi kintu numva nabaza kijyanye n'uburere bw'umwana mutoya, ni ryari umwana akora ikosa agahanwa? Ahanwa ryari? Ahanwa uwo munsi akoze ikosa cyangwa ahanwa ryisubiyemo? Wagira icyo utubwira kuri icyo kintu? noneho habe na leta Mm, izibanza igashyiraho amategeko. mm, ya mategeko umuntu biba bizwi ko umuntu mukuru ayazi. Iyo mm, yarenzeho rero bakanamuhana ntazaga ya leta, mm, aza yigaye ubwiwe. mhm. Umwana nawe ukwiye kubanza ukamwigisha akabimenya. Yego. Iyo amaze kubimenya akabirengaho, habe n'iyo umukubise aza arira amaze kuba nk'umwana nyine mukuru ushira mu gaciro, ariko akazavuga ati bancapse ariko bari bafite rezo yo kuncapa, ntibambujije ejo bundi Mm. ndetse bakasura bakambuza ejo bundi None ngeze nkaba aho kubitwa. nabiciyeho nakubiswe. Yaba ari umwana uzavamo Mm, uzaba umugabo cyangwa umugore akarekeraho. yego. Ariko rero porosesi kugira ngo uhane umwana niba umucishaho akanyafu, ni uko ubanza ukamwereka ukamubwira uti ibindi biza bikorwa, Mm. ibindi biza bikorwa, agasubiramo uti ibindi biza bikorwa narakubujije, yanga ahasigaye rero uracapwa ukamushishaho akanyafu. Nico gihe. Agacapanishwa. Murakoze cyane. Hari ibiganiro twagiye dukora, tumaze gusohora episode 3 zijanye n'umugisha mu kwatura neza k'umwana, ariko tukagenda dushiramo nk'igice cya mbere kiravuga ngo ni ryari umuntu atangira kwatura amagambo meza ku mwana. Badusobanuriye basubiyemo ko umwana utangira kumwatura amagambo meza igihe cyose nta gihe udashobora kuvuga ijambo ryiza ku mwana. Kandi noneho ikirutaho tuza gusanga Imana mu ijuru mu isi ni umubyeyi. Iryo jambo ngira ngo tugomba gucaho akarongo. Ni ukuvuga ngo Imana mu ijuru amategeko yayo tukayubahiriza, ariko mu isi umubyeyi, ijambo ry'umubyeyi rikagira agaciro. Na Bibiliya ivuga ngo iyo uhaye agaciro amagambo y'umubyeyi urarama, bitera kurama. Kubaha ababyeyi bitera kurama. Rero igice cya kabiri, ikiganiro cya kabiri twakoze cyavugaga ku ni ryari umuntu atangira gutoza umwana. Ngira ngo nabyo babitubwiyeho ko utangira gutoreza umwana ni wa mwana utangiye kumenya ubwenge, utangira kuganiriza kandi ukamutoza ufite urukundo. Ibyo twabivuzeho inshuro nyinshi, twabiganiriyeho inshuro nyinshi ko ugomba gutoza umwana n'urukundo. Rwa rukundo rero ni rwo rutuma umwana kumva kurenza kumwaraza. Kuri iryo jambo rero tukiri aho ngaho, uburyo uganiriza umwana, utoza umwana n'urukundo, hagahita hazamo ijambo rivuga ngo wakora iki ngo ube inshuti y'umwana wawe akiri mutoya? Banza ureke nsubire kuri kwatura. Yego. Wavuze kwatura umugisha, Yego. ariko hari no kwatura hariho n'umuvumo. Mm. Burya ntukavuge ijambo ribi ku mwana nubwo azakurakaza, Mhm. kubera yuko Imana yubaha ibyo umubyeyi yavuze, kuko nayo ni umubyeyi, Mm. ntishobora kudashira mu gaciro iby'undi mubyeyi. Rero ntukature ijambo ribi ku mwana. Mm. Azakurakaza ubabare, ariko wirinde kuvuga bibi, kubera yuko burya bushobozi bwo kuvuga ijambo ryiza ku mwana bikamubaho, Mm. ni nako ushobora kuvuga ijambo ribi ku mwana bikamubaho. Yego. Ibyo mwirinde. Tugende kuri iyo question warubajije gute harya? Ngo ni iki wakora kugira ngo ube inshuti y'umwana wawe akiri muto, kugeza akuze akakubohokera akajya akubwira amakuru ye yose? Mm. Hari ukuba nakubwiye ko n'impyisi ziba inshuti y'umuntu Mm. kandi ari inyamaswa. Mm. ikaba inshuti y'umuntu, yari inkazi, Mm. ariko wayeretse urukundo ikugirira confiance. Nawe wigirira confiance, ntuyitinye ko yokurya,
kandi nawe yakubona ntigutinye kuyica. yego. Urukundo nirwo rwa mbere. Mhm, Iyo wakunze umwana wawe nawe n'umunyabwenge azabona urwo rukundo. Ahari urukundo haba confiance, haba kwemerana. Iyo rero mwemeranye mwembi umwana aba yabaye inshuti yawe. yego. Hari igihe ushobora kuba uri umubyeyi gito kuko n'ababyeyi ba gito barahari, ukaba uri umubyeyi w'umusinzi, iminsi yose uraturuka hariya hanze, abana bakama birukira mu byumba kuja kuryama bataraje turashize. Nubwo ushika ntunabakubite ariko ugashika ukababwira nabi ukabatoteza. Ubu urinze ngo araba inshuti, bene uwo muntu ntiyoba inshuti yawe. Uwo mwana yoza agenda ahubwo akaba inshuti ya nyina, yokwibera inshuti ya nyina ariko kera bakuvuyeho. Nimba uri nyina w'umusinzi ukagora se cane akaba ari we usigara wiyegereje abana, naho nyabura nyina akaza ari umuntu wo gushika yikubita hasi arambarara aho ngaho canga bazanye barengeje bagashika bakarambika muri saro, umwana aza areba utiyoba inshuti yawe. Ariko inshuti y'umuntu ni urukundo n'ibyo umukorera. Ariko rero urwo rukundo narwo reka ngarukaho cyane cyane ku bagore. Hazaho urukundo nawe rurenga rukaruha wa mwana rukamuhindura debedebe. Ikindi akoze cyose mama, ikindi akoze cyose data, nimba yakoshe isi yagira ngo aramubwira tukaza uvuga abana nawe ngo igihe cyose. Uyo umwana mwereka ukuri kose guhari, sico kizotuma kwanga. Ariko numara kubimwereka byose umugarura we mwira wawe. Ariko ntukamutereza ngo ikindi icyo ari cyo cyose ntumweretse ngo ni wabe inshuti yawe. Iyo inshuti yawe ariko akamugara mu bwenge, agateta mu buryo ubutesi buzoroha bukamumara mu ubwenge. Cyangwa agakora ikintu azi ngo ndagikora barankunda cyane mu buryo ntakubangira. Ninkora ibi bibi ndabikora ababyeyi banje bankunda igitangaza, nimara gushika ntaco atinya, akabona ko ntaco mumutwara. Azagikora rimwe, agikore kabiri, ubwa gatatu aba aramenyereye, ubwa kane ubwa gatanu bibaye ingeso. Tuzoboka imugaruye ngo uracahinduye kakwa kundi navuze ngo igiti kikorwa kikiri kibisi, ico bihe nta uzoboka imugaruriye. Kunda umwana ariko mukunda umwereka. Kunda umwana ariko nakosha umwereko ico yakoshe. Ndetse niyigira na umucisho w'akanyafu, ariko nyuma y'akanyafu sura umukunde mu buryo azavuga ati uyu muntu unkunda gutya, azabanza akankunda igihe kimwe, gute yasuye kunkunda, ikindi gihe ngakubitwa, azavuga ati ninje wikubitishije, uyu muntu yankubisa nyanga, ahubwo yankubise kubera yuko ntumvishije. Ico gihe azahindura imyifato. Ikintu cyose tutekise move, ikintu cyose iyo carenze kikarenga kiza kinarenga nyine nihaniro. Murakoze cyane. No kuvuga ngo ico kintu cyo birasobanuye ngo dukunda abana kandi tubiteho tubaganirize, ariko umwana nakosa tumukosoze ineza na rwa rukundo, kugira ngo ejo n'ejo bundi rwa rukundo rutazarenga umwana akabigoryamiramo. Urukundo nirushake ruzorenge, ariko ntirukatwibagize inshingano zacu. Yego, ko kantu ni sawa cyane. Murakoze cyane abarimo badukurikirana, mutange commentaire kuri ico kintu, uburyo ico kintu mwumva canozwa neza, kubera ko dufite ingero nyinshi z'abantu baje kuvuga twaje kumva ngo aba bana ni nyina wabisha. Iryo jambo rikunda kugaruka cyane, nukubera aba bana ni nyina wabishe mu buryo se ashaka kubakoreje nyina akabavugira. Nico gihe ijambo riza rivuga ngo aba bana ni nyina wabishe. None hazavuga ngo data naza kunkubita, naza kumingirira nabi, mama arahari arankiza, reka mbikore data nta araca hehe mama. Ukoga kera ni nyina guba waratumye amera gutyo. Nico gihe iyo mvuga izivugwa aba bana ni nyina wabishe. Ako kantu karumvikanye cyane. Hanyuma kuri ico kintu cyo guhana umwana no gutoza umwana,
ese umubyeyi w'umupapa n'umubyeyi w'umumama ninde cane ubifite mu nshingano? inshingano ni iz'abo bombi ariko cane cane ni nyina, kubera yuko nyina yaramubanye nawe mu nda amezi 9, amumarana iminsi ku bibero no mu mugongo, amumarana iminsi kw'iberi, amwigisha kuvuga. Umwana aza avuga atambitse, nyina akabisubiramwo, umwana niwe baganira, hazaho ko banaganira umwana ataranatangira kuvuga, ugasanga ko nyina ko arivugisha, ariko aravuga. Winjira mutse wari kuvugana nawe, ugasanga yasetse ari yatembagaye. kuvugana n'uyu kandi atazi kuvuga. Urumva niwe begeranye cane, mu gahise nawe aba yagiye gushakisha ibindi. Ni ukuvuga ngo abagore nibo bafite uruhare rwinshi cane, ariko iyo umwana amaze kushuka, ico gihe inshingano ziza zingana. Ariko ico mbwira abamama, muramenye ntimukavugira abana, nkeka wabonye ko ise ari gito, ariko nimba ise atari gito, nimureke se akosora abana, muceceke. Ejo umwana ntazavuga ngo papa mama aramvugira. Ariko hariho n'abagabo bene abo, hariho abagabo bene abo nabo bavugira abana nyina, yagira ngo arabakorije, n'abagabo nabo bakabavugira, umwana akumva ko yamwagarirwa, ndetse iyo yagariwe urya wundi azamwita umwanzi kandi atamwanga. Wa wundi wamwagariye akariwe ngo ubaye mwirawe inshuti. Oya, ni mukompletane, buri muntu akompleta undi kugira ngo urya mwana mumukuze mu buryo bw'indero nziza. Murakoze cane. Ico kintu twagisubiyemo inshuro nyinshi, twibaza ngo se ninde ufite uburenganzira bwo guhana umwana? Mu biganiro byacu byagiye bitambuka, ninde ufite uburenganzira bwo guhana umwana? Twumvishe ko indero y'umwana ari ababyeyi bombi, hagati y'ababyeyi bombi, ariko buri wese aba afite aho agarukira naho ahera. Umubyeyi w'umumama atangira ahashekerera umwana akamuganiriza, hanyuma umubyeyi w'umupapa nawe akaza gufatiraho mu gihe umwana yabashije kugera kuri cya kigero abasha kumva inama z'umubyeyi. Murakoze cyane, tuzagenda tubisubiramo inshuro nyinshi, ariko noneho nkongera nkibaza ngo cyagiye ababyeyi bombi bahanye umwana, ababyeyi bashobora kutabyumvikanaho ku buryo wa mwana yobateranya. Umwe mu babyeyi yabaye gito, wa mwana yobateranya. Gito gute? Ni igihe umwana akosha, ise yaza kumuhana nyina akamuvugira, mukaruha mugatongana mwebwe, mukaba mwonarwana, wa mwana akaba yabateranyije. Cyangwa mu gihe nyina ahana umwana, ise akamuvugira, ni vice versa. Yego. Ariko iyo uruzi uwanyu parteneri, nimba ari umugabo wawe ukabona ko arahanira umwana mukuri, ntukaintervene. Nimba ari nyina, wowe uri umugabo ukabona ko aramuhanira ukuri, ntukaintervene. Ahubwo namara kumuhana, uzobone kumubwira uti nyoko yagukubise, nuko wagize gutya, ibintu wakoze ni bibi, nicyo cyatumye yagukubita. Yego. Kandi nimba ari ise wamukubise, iso yagukubise, nicyo cyatumye yagukubitiye ukuri, wagize nabi, si ukuri siko bigomba kugenda. Akumva yuko yakubitiye ukuri. Yego. Kandi ikindi, abagore bakunze kubabira b'abana, bagashaka kwangisha abana ise. Umwana agakosha, yamara akavuga ngo ndaza ngwaho sazira ndamubwira agushahure. Ese ise araza amushahure, uyu mwana arakunaniye wewe, iyo nimba ari ukumukubitiye umukubise, mpaka urinde undi muntu ari buza gukubita aho atadanari uje kumutera, noneho utuma mwanga. Erega mama yewe ntiyonkubita, ariko data niwe wo kunkubita, ampoye iki se njewe? Ese mama wiyo biba bibi ntaba nkubise? Agakura yangase. Gusa iyo umwana yarezwe neza, nyina akorejwe, yamaze kuba umuntu mu bwenge, azavuga ati data yazaga nkubita, ariko yazaga nkubitira ukuri, ati yo ntaza no kumugira.
mba naragiye ntyo. ndetse aha ngaha simba mpageze. Murakoze cyane. Hari akandi kantu numva twavugaho, uburere bwiza ubuhabwa n'umubyeyi mwiza, siko? Aho noneho wa mubyeyi iyo atagize uburere bwiza akabyara, ese azashobora gutanga uburere bwiza kuri wa mwana? Ni gute uwo mubyeyi azarera umuntu neza kandi nawe muhahise hiwe hatarabaye heza, atarabonye ababyeyi bamurera neza? Noneho burya indero ni nko kwinuware ya herediteri. Nakubwiye ngo kurera ni uguhera kuzo ukora. Nimba uri umuntu uzi urwana na nyina, nawe azarwana n'umugore we, cyangwa azarwana n'umugabo we. Nimba uri umusinzi, wa mwana azakura nawe aba umusinzi. Nkeka Nyagasani wo mu ijuru akamukiza agakizwa. Ariko akenshi bakunze kwitwara uko ba nyina bitwaye. Ni ukuvuga ngo indero ituruka mu nzu mwabo mwa nyina na se. Bene uwo nguwo rero urumva umubyeyi umwe yarakuze nabi, indero iba isigaye ari iy'uwundi umwe usigaye, kandi izamugora, kandi bari bakwiye gufatikanya. Ubu usigaye warezwe neza azatangira kuza yigisha abana, ni mu iso, ni umuntu nyine gito, ariko ni so. Ibyo ari byo byose ni so. Tukwiye kuvuga turiya ni gito, ni mu mwihorera agatsindwa akagenda wenyine. Iyo waba kuvuga gutyo turiya ni gito akagenda wenyine, dore yankubitiye abana yananiranye, ndetse na se niko yari ameze. Icyo gihe umwana uba uhamuroga. Ariko iyo uvuze uti yewe ni so, uko ari kose ni so. Ni umusinzi yahuye n'ibibazo aba umusinzi, ariko ni so. Cyubahiro cy'umubyeyi urakimugomba. Kandi iyo kwatura nabi kuri wowe byogenda nabi, kuko akanwa ke n'ak'Imana birafatanye. Donc ugakuza umwana wenyine umwigisha, ariko ntukamukure kuri se. Cyangwa nimba uri papa uzavuga uti nyoko yarezwe, ntibona avuga ko yarezwe, uzavuga uti nyoko nyine yarananiranye, ariko ndabasaba abana banje nubwo ari ameze kuriya ni nyoko wababyaye. Baza bakura nyine bakabona yahuye n'ibibazo, ariko bagakomeza bakamukunda. Uko nguko. None birashoboka ko umwana wavutse muri urwo rugo yavamo umuntu muzima? Yavamo umuntu muzima, kubera yuko uwo mubyeyi umusigaye azaguma akabimwigisha, akagorwa, ariko azagorwa akamwigisha. Yavamo umuntu muzima. Ikindi cya kabiri, muze mumenya no gutura. Burya imiturire nayo ni mibi. Burya umuntu Imana izirema gusa, izirema. Ahasigaye indi ndemo igakomeza na environnement naho ari. Barya abantu yakuriyemo, nibo bazasura bakamurema akaba umuntu w'umuco mwiza, cyangwa akaba umuntu w'umuco mubi. Ariko se iyo watuye mu ahantu banywa ibimogi, biragoye kuharerera umwana ngo umukurije azobe umwana nyamwana, kandi yarazungurutswe n'ibyo bimogi. Murebe gutura heza. Ni mwisunge imfura zibasiga ifuru. Ni mwisunge ahantu haba abakirisitu. Ni mwisunge ahantu haba abantu nyabantu. Ariko iyo wagiye gutura n'abaho batuye, muzonarebe na kera abantu bazaga batura mu mafurero. Abantu hari imiryango imwe yatuye mu mafurero. Abanyamurenge benshi kera mu bari batuye mu gihugu cyo mu gituza, ngo buce abantu barazamuka bararenga, ariko hasigara quelque famille zisigara mu gituza zamaze guma kubana n'abafurero. Nanone imico yazaga ameba nk'iy'igifurero. Donc gutura ukwiye gutura heza. Wabona hari aba environnement sinzizwa hava. Bisobanura ngo aha hantu ngo hari imirima yanje, ngo ahantu ngo niho hishura inzu zishurwa make, kandi ntagisambu kitoheye wihaho. Aho ese nuhaha ko ari gahaga, ukishura inzu amafaranga, ariko abana bakagupfira. Niho uzoba warahisemwo neza.
ngenda ahantu reka tube nk'abavuga ku mufano nk'abantu batuye mu bihugu by'ino mu maviri cyangwa abantu batuye za Amerika n'ahandi. Hari umugabo umwe bambwiye yaragiye atura hagati y'abanwara Amerika ngo bene babandi b'ibimogi gusa abariho ngo ashike bamubonera inzu arahaba. Noneho ngo arakora umuzungu bazaga agakorana ngo aramwegera ate se utuye harahamubwira bamara bamubwira ngo genda uve hariya ngo yari afite abana 6. Abo bana bawe ko ari 6 bose bazapfa nibataraswa na polisi bazaba ababo kwibarabara uzamwita ni bande hari ba homeless bazaba ba homeless bose hatabuze n'umwe. None va muri iriya quartier ugenda uje gutura muri quartier guhenze nushaka uzozukorera ntuze gusa uzazukorera inzu gusa bakure nabi bazakura nabi mu kurya no kugubwa neza ariko bazakura mu mutwe hameze neza. Uwo muntu yarashitse arahambira. Ejo bundi hari undi wambwiye ko undi bakoranaga yaramubwiye ate abana bawe bigira ngo arahamubwira wamara aramubwira ati yewe nushaka aka kazu ufite uri kuravunikira ubusa kihorere wicare uzaza urya bwa bufaranga bwa leta. Undi atese kubera iki ati none kuraruhira iki ko n'abana batabiga none utaruhiye abana bahaye biga. Undi atese ntibarimo kwiga ku ishuri aramuhakanira ngo rya si ishuri tirigira ileso ya rerijo ahantu hataba rerijo ahantu umwana atambara uniforme ahantu umwana aza yambaye uko ashaka n'ubuyoza yambaye akareso ahantu umwana aza akiga none yashaka akagira iyinga atagarutse uri kurigisha irekere kureka kuruhira ubusa werekeje abana. Muze harakoze cyane ibintu amaze kudusobanurira mu by'ukuri maze iminsi mbivugaho navuga ngo ijambo ry'umubyeyi umugisha umubyeyi aho umwana we ku magambo amwaturaho ni rya jambo umubyeyi abwira umwana rikamuherekeza rikamukuza kandi wa mwana akazavamo umuntu muzima. Murakoze cyane muze. Yego Ibiganiro rwose murimo muduha impuguro murimo muduha ziradufasha cyane. Reka nsubire kuri aka kantu kavuga ngo igihe cyo guhana umwana. Ese ko dufite umuco wacu w'Abanyafurika cyangwa wa Kinyamurenge wo guhana umwana ukaba wanamukubita. Ese bano bantu bagiye imahanga natwe turimo naha turi ni mu mahanga hakaba hariho bamwe batemerewe guhana umwana bamukubise cyangwa n'icyo gitsure umubyeyi akoresha ku mwana hakabaho na bamwe badashobora batabyemera mu mategeko yabo ariko twebwe dufite wa muco wacu wo guhana umwana dushobora no kumuhana tumucishaho akanyafu cyangwa tukamureba icyo gitsure. Icyo gihe tuzabihuza gute b'abana tuzabasha kubarera gute? Ibyo byose bituruka ku bushuti. Iyo uri inshuti y'umwana bwacu ukamukubita cyangwa ukamureba igitsure ntaza atekereza kumwanga wa wundi uguhamagarira izo wani ni wa wundi utari inshuti yawe aba hashaka kwikura ati umuntu azohera no kumwica reka ndebe ko polisi yomunkiza. Ariko iyo uri inshuti y'umwana kuva bavuka iyo umuhannye habe niyo umucishaho akanyafu ntuzumara kumucisha akanyafu ngo urekeraho uzumara ukamubwiraga nyuma amaze gutura urugo wewe wikubitishije data nakubujije iki sinakikubujije uti sinakubujije ni kandi bwa kabiri nkakukasura nkakikubuza uti niyo mpamvu nagukubise ariko singwanga. None iyo mubwiye iryo jambo azasubiza umuti nyuma agasanga nyine uri inshuti. Nimba uyu muntu yageze aho ankubita nuko nakoshe ubundi yohamagara wani ariko iyo utabaye inshuti y'umwana ngo umwereke urukundo
wamara ukanarenzaho ukamukubita ngo aguhamagarire wani cyangwa nimba umuroza agiye ku ishuri akabwira mwarimu ati baza bandira gutya. Ariko nimba umukubise wari mwira wawe akabona umurebezi igitsure azamenya ko ari isinyari, aba aruzi kutamwanga, ariko ni ikimenyetso cy'uko adahaye akora neza, bigatuma kirya ariko akora kireka. Haba ukuntu abantu bo mu bihugu zo hanze bagiye ngo bamare gushika bama bava ino muri Afurika bafite ukuntu kera bumvishije hanze ko hameze. Hanze ntibaza bakubita umwana, aho nimba badakubise umwana se yewe wagipfuwe, uwo mwana wawe ntagupfira nabi. Hanze ndi mwana ndaza arebwa igitsure, umwana nyine ko ari umwana uratekereza ngo azibwiriza umwana ko ava hasi. Umugabo yangize gutya ngo naje kumwereka turushaho ngo biteye mu kagogo. Nimba ujanye ibyo bitekerezo education izakunanira. Ariko genda uri umuvyeyi, uri umugore w'umuntu, wa muntu ari umugabo w'uwundi muntu, abana ari abavyeyi b'abantu, mubunge gusa. Iyo mwabungiye muhabungire muri barya, muture muri bwa babandi, ariko ntimushike ngo ubwo nagiye urundi ruhande ngo reka mpinduke ngo mbundi. Muzohinduka, muzobana nabi, n'abana mubyaye bazaba babi, bazaba nabi. Ariko nimugenda uko mwakavuye hano, ariko mwari mukundanye mufite abana banyu uko mwazaga mubarera, mushike mubarere muri rwa rukundo. Ntimugasubishike ngo mwitware nk'uko ca gihugu cagize gisanze kimeze. Abazungu baza bakubita abana babo, ariko aza kubita umwirawe, aza mukubita yari mwirawe. Wakubiswe na mwira wawe muri wa mwanya uhaye wibaza se inkika nkubise kandi yari mwira wanje, yamara akagaruka akakubwira impamvu yagukubise, uzuvuta n'ibyo ukuri nisho catumye ancapiye ukuri. Umukongo uko niko bimeze. Abantu bagende bitwara uko bari bameze hano, bareke gushika ngo bahohotera abandi, ariko nabo ntibagashike ngo bahindure mind, ngo bahindure ngo bavuge ngo hano muri Amerika, hano muri Amerika se si ku isi, ngo hano muri Canada, hano muri Canada si ku isi, ngo mwagiye muri umwe ariko nino mwari umwe ariko mushikiriya mu batatu, abana babo kwabo, umugore abo kwiwe, umugabo akabukwiwe, kubera Amerika gusa. Iyo Amerika se ni mwijuru, na handi mwagiye caga ni muri jahanamu, ni ku isi. Nimugende muri umwe, mukomeze mu bumwe, murera abana muri umwe. Murakoze cyane. Ikiganiro cy'uyu munsi reka tugihinira aha ngaha. Iyi ni parti ya mbere, tuzakomeza tuganire. Hari ibintu byinshi twavuze, ariko icyagarutsweho cyane sinzi nimba twese twabyumvishe kimwe, twagarutse ku rukundo no kuba inshuti, kuko inshuti yawe ikikubwiye ntago wakumva ko ari kibi. Umuntu ugukunda icyo aguhaniye, agusobanuriye, akwigishije, ugifatana umutima mwiza kubera ko yabikubwiranye mu rukundo. Rero tuzakomeza tuganire. Igice cya kabiri kizaba kibanda ku ijambo yaratangiye rivuga ngo gutuza abana heza. Ndumva ico kintu gifite ibibazo byinshi, ariko sinshaka kugikurura ubu nyine, tuzagikomerezaho ubutaha. Mu byo waha umwana byiza, mu burere bwiza wamuha no gutura ahantu heza, kubera ko iyi si dutuye na system ukuntu iri kugenda yihuta, ibyo utatoje umwana wawe hanze hazabimutoza. Hano hanze aho dutuye hazamutoza ibindi bitandukanye n'ibyo ushaka ko umwana wawe akuraze. Rero icyo kintu tuzakigarukaho. Reka tubashimire, murakoze cyane. Murakoze namwe. Tuzagaruka. Ni sawa. Batubwira ijambo rimwe kugira ngo dusoze. Inama ku mubyeyi cyane cyane. Umubyeyi ababyeyi bombi, Yego. bagende bafatikanye, barera umwana. Ntibireme ibice, nimwireme ibice, education yanyu izaferinga. Ariko ni mu bumwe, nimba umugabo aje agahana umwana, ntukamuvugire ngo utangire kwerekana yuko umukunda kurusha wa wundi uhaye umuhana. Nimba umugore ari uhaniye umwana, ntugahaguruke
ngo uvuge ngo reka umuvugire Mm. bizatuma adacika kuri rya jambo. Ibyo nari nabivuze Yego. mbivugiye kugira ngo ibe irezume. Ni ukuvuga ngo mube umwe mu kurera, kandi abavuye hano nibagende uko bavuye aha, bagume uko. Nimukunda abana banyu mukabereka ukuri ntibazobahamagarira wane kandi abana bazokura neza. Murakoze cyane kandi murakoze namwe kudukurikira, turabashimiye. Reka dushimire kameramani wacu, Imana umuhe umugisha, aba yakoze akazi keza cyane kandi karuhije kugira ngo bino bintu bitugereho bisukuye. Mukomeze kubana n'Imana.